kabuk chiwa he boinia press conference helaya renchak taka mini sakapangin chunga kaloma he tuntuma hian press conference kan ko na chanchu NDA loya hian mizo non fate kan him talu lutukhi suilan kan tua tuna hian Lok Sabha in thlang kan lo thlin chole don ta a kan lo in thlang to thina tun chung in thlang hi chu ni dang zo ai hian apoi mok kan tia he be poi mok kan tina chan chu kan ram kan nam le kan sa phulung pu bi soi nge nin au ba ani MDA al chung hian India ram constitution hi nasatakin anti dang lama he anti dang lam na sang sang te hi kan lo thli thok thok don ani ama sabira chuan conservation forest conservation amendment bill sangri le samdi pathum antia Lok Sabha July ni samdi paru sangri samdi pathum khan an pasa Rajya Sabha August ni sangri samdi pathuma an pas bok ani hedan anghian hedan ina aswedan chuan international boundary atanga KM Zabiel chunga central sarkarin thu lein national security matara chuan du thalin ma an thei don ani Mizoram ni han thlir wang wangila KM za ina awang veksi awangin central sarkarin sita silai tel lovin kan ram hi min chusa ani taber maya central malakna a forest clearance angai to don lawa state forest point thune na ani to don lo ani forest Indian constitution article zani assembly pasari list 317A in Asudanin concurrent list a oma central state ten thu an nei ve a amaro chu an insu boy pal ani chuan central thu kha achak sel tur ani chu article zani sunga pali na so ani kan Mizoram ina dan kan nei lai India dan pui 371Z kan ti te ILP kan ti te memorandum of understanding tele Mizoram ina revenue dan kan ti te hiani pakhat ma jen bikumin thei don lo ani Jammu and Kashmir state special provision mumal takat ni po central sarkar ina an soi saklai hian keni nam te na jok te chu kan him lowang ti isiang bu point MM mai chu eta an pass lai hian MP10 oka pakhat ma an nei chuak ngam lo hi ani Mizoram ta na thalo le na om lutu parliament a chhop chu ani lai khan khoya nge kan MP te an om state sarkarin an duro thule siamrem atul an ti thu te kha an theluta mase house ena tinge zui ani lo poison chen na tu ani vene apura tong chu ngam lo MP kan thang non le ngam don MD tiani tin central dan siam kata long pakhat le the foreign contribution regulation amendment act 2020 in the act edan noya hian Mizorama kosan le NGO sang ten ram tanga tanga kan tho pui kan pan nak te ne atangin tan pui na kan dom thina hi NDA chuan ngai mo in sang ni som ni khan edan hi an lo siam ta ti chuan kan don thin ang kha an ti tok ta het maya apui em mai ani hetia kan pui na an lo ti to mai pa ka hian tuna hian kosan te po hi tax khon an tuma Mizoram sinota po vai vel si som ni pa ma tuna hian an dil met ani hi apoi khop maya Christian ram kan ni a Mizoram a chuan kun na thoka ei zong kan ni a mun phia ei zong te tomato ei zong te dortel te kai te dap chok tak takin camera ringin te khanin te topin na kan toka chu nga tanga tholom kan tho khom so ma pakhat kan pe khom tin khom chu sinota hian tuna hian an luang khom peka chu mi luang khom chu central lam chuan arun tai ta a te chu nga tang chuan sinot atang po in tax atan verbal sa somni panga hi an ron dil ta ani hi kosan thil ani a NGO te po hi arun ti do met chau ani kha apoi mo khom mai he da hi siam thatur le tan pui na kan don le theina tur chuan NDA BJP le an tho pui te nola Indian Alliance lam kut kan ti chak alongai ta ani
he dan amendment chung changa hian parliament kan MP panitena engma oka an chua hi kan hrelowa kan sumna ber mai hetianga alokang chatur hrelang chung si a MP ngoi tak kan nei hi apoi kan ti ani he amendment parliament a putlu ani a kan MP ten dawdan na engma an hrelo hi alung chiata mo phurna an hleng lo mai ani em ti hi kan zona ani assembly ale parliament a hian bill alu reng rengin kar khat chung hi member tena uluk taka kan lo chia turin min pelok china kan MP te po hian mun takin an lo zir lok anga aklo chu an lo do le tur ani lai kara do le na oka pakhan man ne lo hi alung chian thlak ani tin adang le chuan citizenship amendment act 2019 kan ti a he hi chu adlom zia kan hrefeka MP kan thlan masak po khan kan MP pani te khanin he hi chu parliament a na takin kan dowang an ti ve ve a ti chuan NDA kai suai MNF tena langna an han chanta ka khan parliament a khan mizo mi puite min phatsalin BJP an vote ta ani kha hun kal to hi hriat reng fo hi atha he thil awang hian kan la boi le don ani mizo te min huam lo ti te chu kan tuar don lutuk parliament a kan ram chana awam tur kan mamu a kan chian na tur la torna tur thlenga le lam support thei MP kan nei hi apoya tur hi central lama kan din mun min siam tha thei tu India Alliance kan than tu ani din uniform civil code he hi India constitution a chuan article somli palina directive principle of state policy boy da ani a India ram Hindu ram atana da tumna ani nam sang sang sa khosang sang le mi sang sang kan ni awangin constitution siam tu te khani dan pui boy an da nam lo a chan chu India ram kan ke tar fe kam ti khan lawa kan prime minister Modia kuan September Korea sang election Korea khan Bhopal kuwa BJP worker te inmu khomna UCC man adu to thu asoi chuaka political party dangten asoi hona sakle ani kumsang ni le som pakko khan election manifesto an da wangin kumsang ni som pali in than kumsang ni som pi pali in than ma pass an tum thu BJP ho tu ten an soya tuna hian home minister to kana abil hi podlu mai thein omreng to ani ti in an sui ani UCC hi kan mang ani chuan khoi state ma hi kan him thei don lova article zathum somsari pakhat si po hian min chan lova Jammu and Kashmir state in humimna kulpui Indian constitution zathum somsari po by sakpektu hian min zo big don lo ani ti kan hriat angai India ram chunga lam tin chitin te tana thlebi nei lova khairual ahman turan awangin khoi state ma hi zuak kan ni thei to don lo ani UCC do tur hian Congress lam kan vote angaya UCC hi do tlat ila Christian tan hian laom ingmung na sata ka ommek ani ti sia in BJP no tur chuan an thural pui thei tol party te kan nol ngam angai ta ani Christian kalla film khur ro laom anai tuna hian Nagaland point NDA lami an chak an lau ema ti chuan an ni chuanin Christian le Hindu in beina an ngaya tununa hian kan chaklo ani chuan kan chan a chhedon ani an ti a zun ho boto khwa a district ho pum puisonin tuna hian Congress lam tan nalama India Alliance lama vote vet an tum he ani he an enton tlak le a tuna hianin kan ram le kan lam kan din chuan tur hian sum le pai house na tam tak le kan Christian na hi bukin a ommek ani ti kan hriat angai ani din secularism chung changa fundamental rights bi ka hian article somni panga atanga somni pariata hian sakholambi ka kan zalen na warta ka soi ani a he kan zalen nai kumsa ka chakwa somsari paru 42nd amendment a India dan pui prim bula hian Congress sarkarina athul lukha ani a
amai ro chu he sa khu kan zalen na hi BJP te hian an ngai mo khop maya constitution atanga pai le hi an du ani BJP MP lo ni chin Subramaniam Swami phei chuanin danpui atanga pai turin July ni somni le paria sang ni somni khan Supreme Court ta le kha lo thelu tai to a ama se a hlotling lowa NDA sarkar hianin min na nak te naw te bin parzu tin min metsia zui zelani tuna hian India rama hian kan him lowa hei anti conversion bill antia sa kho pakhat atanga sa khodanga kan in le na tur khapna dan anti conversion bill hi India rama state pakwa se ta hian tuna hian kalpui me kani he kan kalpui na hianin Orissa te Madhya Pradesh te Arunachal Pradesh te Gujarat Jharkhand Uttarakhand Himachal Pradesh Uttar Pradesh le Karnataka te ania he state ko hianin anti conversion bill hi an lo pass to a Karnataka phechu sani somni pathum me thlatang khan Congress an sarkar le awangin an su ne he ani NDA BJP kai roite hianin marchaka tuarto party te min mangna sakhop maya development machuarin ma anron la a ma po an son na sahle ani tun tum MP in thana po hian NDA lama antan tur thu kan party chen khat Mizoram a chuan hei a han soi lang ani a lalduna awang kan sa kho po ngai pui mo le theilowa kan regional party te hian thui ngai pui mo theilowa anom hi kan regional party te hian ngai to sela kan sa kho lung phum hi angi ani chuan kan ram po hi angi telti Israela development du awanga kan sa kho von lai sir nola kan sa kho du lo tu te nen ngeya ngei an ni ti siate ne na wo kol ba thau kan ba thau ya lung sia thla ke me mani tun tum in than lo tur hi BJP te le Congress lam tang te in beina ani mai lova Hindu sa kho le Christian in beina ani ber mai BJP te hian kan kot kai te hi rangka chak le lung hlu ten ron chei po ni sela he kan nam nun ni angin si chuan kan ding cho ngai lawang ti kha irin namang o tuna hian kan regional party MNF tele ZPM te hianin Mizoram mi puite min bum chungin arukin Christian tana dokper BJP an thopui renga an thopui mai po ni lovin thopui an nei chu zoka alung chia thak le mai sakho zalen na humim turin Congress nilo party dang chu rin ngam an nilo neche pin kan oma ti du da na kan tuara phailama kan mi te rumri zing trong trai in khom na kan ngai thla ol lova pathian ram zaunan trong trai chin po hi pathian ram zaunan trong trai chin po kan tak sahim nan kan trong trai ta ko san suma text min tuka kan ni poimo kan ni ser an palzuta constitutiona an khoya piang kan tan hen apoi em zelani ti chuan MNF le ZPM chuan BJP a om an la in chuwa kan ram hi atlu chehlap ani chuan regional party ten central lamsum anne phalowang ani thui khopang hey Christian tena ti du dana kan torna sat ema wang hian open doors kan tia USA atanga Christian te thlawang hau tu ten India ram aron zirchen na po aron chua chuta alan dan chuan kumsang ti som paruka khan India ram ati du dana voi zathum somthum atlenga kumsang ni som pasaria voi zali samli atlenga sang ni som pariata voi zali samli pasari atlenga sang ni som pakwa voi zanga samli pasari atleng bok ani chu mai ani lo Mizoram Synod po hianin kan executive committee in kumsang ni som pakwa khan Mizoram India ramati du dana anzir chianga copy hei hi ania noi khat le sin thum zet Synod in tian lekha achua heta hianin thui tak aron in ziaka chuta chuanin Lok Sabha azona le channa answer question number danga sompona February ni ruksan ni som pariata mi kha aron tar lang ani chuta aron talan dan chuan kumsang ni som pathum khan Christian ti du na awaga
chỉ là India ra mà mi som ra som bắt anh thia sáng đi som palia mi som của panga anh thia sáng đi som panga mi som của lệ pasari anh thia sáng đi som paruka som riat lệ paruk anh thia sáng đi som pasaria ra som pakati in he cùng ngắt chung hian India ra mà tharum thona voi sang thum jasari somli pathuma mi sanga somni pani anh thia mi sin kha sang kha za somnga pakwa an hliam bok ani kha India rama kan din mun ani a tuna hianin Mizorama Congress le ZPM in beina ani lawa Congress le MNF in beina ani lawa Christian tena kan din suana turin Christian lo tena min obena ta kan ta suana theina turin Christian le tian lo ikara in beina ani a heti lai kara hianin kan ko san upate kan robot tu tak tak te podiani kan chan lam tu ri chu kan ti chiang nga manga yani tuna hianin kan din mundik taka chuanin BJP hi an chakle ani chuan kan finance minister BJP finance minister P Sitharamina pasalina asoyangin BJP hi an chakle ani chuan ale pek in thlanna hi India rama hi na omngai to don lawa Modi hi dictatorin alal to don ani antiani Modi a dictator arun lal ani chuan kan Christian na chu achep ngala ani RSS pum chuak alo ni boxi a chu wang chuanin kan malam hun hi tuna hian ke ni lung rual taka kan tho ho angaya nang imuna ke ka muna tia hi kan tran ho hi angai ani he kan Christian na hum him tur le kan nam le kan sa khuwa him tur hian ral rama avakala khatenga in tuk kho mangai lawa ramu angai lawa in hor kho mangai lo ama ero chu man rok chak tat tu na hian kan neya chu tu in than lo om tura hian kan vote luta Congress candidate pulan pe zamata na kan vote thi ani chu wangin khozol mi puiten khongai takin ngun takin lo en ula India ram kal phungte Mizoram kal phungte lo en ula MNF candidate chuan BJP an thopui tura soya ZPM candidate chuan an thone lam tur tun thleng hian ala soi theilewa Congress candidate chuanin India ram din muna constitution na thalo zong zong ron pai chuaka Christian na tung ding le thei tu tur secular ram sai tuna hian India alliance support boka chu wang chuanin thei top pin ichangila a party anga chang rawin kan Christian na hum himnan kan nam hum himnan le kan ram hum himnan tuna hian thei top pin itang hawang u chu kan soi thei ne se kan lo me